Musical Scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod kani pagayam tayo awi ni Lin, sana pudpud no anagan. Kastimanti ko na ni pagayam Winnie Lin. Dear manang biyanang, may saak a single mom. Tamanipod insikog kanimpas nga ko ti anak ko, aging gadin makkel, sana na nagpakpakita ti ama na kada kami. Kat ididandani ako nag senior citizen, biglaan nakariknak, iti ayat, kat nakiboy perena. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oh, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuma. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala na. Inka ituloy yung aramidom iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din agtulokwan, Hildo. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae, itibiyag ka. Ay ayatang ka unay. Nanang, Oh, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururahin ka nga min, nanang. Ay, sigay ta at pakada akong winay. Tanay, makaturturo ganto'y anak, Mau. Okay nga, Rod. Agandad kay ti panagawid mo, ha? Wan, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo, ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan, akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Ang mga nuguraan nak. Ngam ibaga kong tagpaysukan ka. Uwan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron ngay, analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't ayano makiasawa man ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kiday no makiasawa. Tapnuad dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat maneng janak mabakay. Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kiday, tapnuad na kadwa na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga rod. Wala ngam, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawas adot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Pakakita di kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijaya nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod, Lula. No may ije balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Ha? Deket anak tante mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay.
Uray sanan, no kasta mo laeng. Mga no malogi pa'y kiday, jay negosyo dyan naktaapakanan ni jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag nauden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Iso nga rod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairuar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidaon kumutan dyan, mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya ko nag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyo mamang tulong kan ka dito'y pakanan niyo, Winilin. Kwa, agurigur nga ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na yunan. Saan ang agimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Isu adida kam kumamot pag sinaon. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito mabamban mo gamang isaserbe ti kanan nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerte na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakal mo kag trabaho kami lata nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami lata iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay, nagdakkalan na karnay ngam sa dumat. Sinaamon day jay. Kasta makanayon. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Asubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiyata. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ani na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta tumawad na kiti kwartana? Ha? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Ay, di mo kabilan ti inak, Mang Hildo. Pada sa makabilan tay darum ka. Ay, ibagam di tayo nam. Teka na kiti kwarta. Amok nga tulong na iti bangkaw. Pulak to ba iti balahin? Atal na ka Manildo. No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kulam na dahil ta. Kano ipatay mo, no? Mabuka wakiti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Artag kapay. Isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, Wen lola, naimbag nga ron tanatauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday dya lalaki. ay na, nagsayatan na damag day ta, apo. Anya din ang ikaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nan jay sadot anobyo na.
Pinapanaw na kanon iji balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit. Ingkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Na. Kasi ka na ati matan. Kita man no okay matlaan to ilang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastaso tiyo, nanang. Nagseksi kayo Thank you, anak ko. Papanan nyo aya. At daimik ko at tao, anak. Ay di kanto naglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldaw, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sarut kan artak anobyo iti napalabas. Nagin sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimidi aga nga nagalas magayam taramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni mang hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasigurado nga awan to apulos ti pagbabauyak. No makiasawa kan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya't makiasawa kayo manon. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak laang tipod na marikriknak. Diyak kayat no kunak, diyak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, siyak mat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukin ka, anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan tasan kayo nga mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabainan wano niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasiyo man, agnakam kayo nanang. Mangibabain ka mo, Jelina. Makitam, pimanawan ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan, tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko nanang. Tadyak nga rod kayatin na makiasawa kayo, ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga roden nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutok. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit nyo ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng, hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano garod ngay. Di nakmet kaya ta para keng ka. No di anak mo tipilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso adyak kayat amapukaw ka itipyag ko. Anya nga ron taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyo. Anya ngay day tahanay.
ibagata si Katipudno nga amana. Anya, Wah, nani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. mamati nga ta. Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo man nandito balay tata. Di matimbaga ka di kayo no umumay dito eh. Ay, kwa balasag kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timbang ibaga. Sikan ahani. Sikan na? Kuha anak ko. Aday pudno miken ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kuha ngamin. Sorry no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karuprubak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso ang natayag akmat. Ape nga ro dakas ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul uli makailang. Palpaliwak ti style mo. Si ka babae. Ha? Kung namilya na pintas ka may. Andring. Ay na, no di na kaya na para itinam sandang. Basta di ka kumamit aguyaw ha. Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kaya ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, ya di ka kaya't ngagbalin na syuman. Heh, di ka kayaw. Andring! Papanamon ngay! Mabitlang! Yahan! Agsinatan! Dak kaya't tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot di imbaga nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat tibagayukan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan timpakita na kada kayo. Iso alipatan yun dayjay. Ibagbagayo pa yan nga amak mauray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo nagtrabaho? Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala. Wano nanak ko. Saanon? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanija iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya kanak ko. Manipod din, jakon nagpapintas kan nagpasiksi. Kat jak meten na kay boyfriend. Tamabain akon iti anak ko. Kan nadidigra akon. No malaglagip ko tinapalabas makaisamak amabain. Tanapadasak tinagbali na sukir kan ni ayat. Tapod no gayam nga uray mapanan titawan, makarik na matlatagayam iti ayat. Nga mitain waksikon iti panunot ko dayta kat pinagsardang nakmetan ngagtrabaho ti anak ko. Iso ngagtagtagi balayak latan kat naragsakak tadinak baybayan ti anak ko. Nadungo unay kanyak. Alakastan to'y pagayam mo, Winilin. Sana dakes ti agayat wanno paayat nga uray adaanan iti edad. Ta tunggal maysa adda karbengan na amakarik na iti kasta. Angam ananwam ti makiin nayat no kasto metla iti nagbalin nga ex mo ti pakiin nayatam. Mangal ala kala iti sakit ti ulom. Isa na saysaya aten ti kasta tapnawanan ti pakais-istresam. Saan na bale taglaplapusanan mo't nga ayat kendongo ti papaay ti anak mo ken ka. Awanan ti sapulampay iti dayta. Alaga gayam di taan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Winilin. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.
Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos dagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello, papagayam, naimbag nga orasyo amin. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya. Saan napudpudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, adadwa abaak nga ikit ko. Kat itibalay mekan nila kay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwartak. Amom anay katak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikakit di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na, nagastos ko. Marumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da, iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay, idarum kunto pa ida. Kay nangusaramanan itinaglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garun ah. Kasi tayo mata senior citizen, tawan mga awat kada tayo nga trabaho. Bakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pabasulan nak nga ro da naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo ladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudin ngay. Makipagnaadak met kada kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Iso arambang at umungan nakmata. Ay, kahit ipakadam tingkwana ah. Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanauda? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakak met. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawa kijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaudak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmat, Tanya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isugag na eda kundi taoy. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Akat, uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta ka anakan. Ay, nakasaramat nga biyan ng jabalay ni kabagis medya ilay. Mayat kumaidya pag naadan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano sa andaman nga agapa? Kanayon damat nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano latay naudi apa nagapa da? Nakarkaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Sana mat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Un nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak ay abroad. Talo da nga baak. Ayo. Niamang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano day dinanang ko. Imbagkit di ata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, insa.
Pagan ano kumamot taulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losong ko dita, kas kada pulbos kan bang-banglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay na, naminsan la di mawataking kain siya. Iso adi mo sa wanti kasta, sika ati imot. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Ay, wala na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Neto ti cellphone. Ag video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay, kay nasaya at latama ta kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay na, kasti ka ba guys? Agrigrigat lata. Agipawit ka man iti kwartak ka ba guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta adagos ti ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpauitat to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamit ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ano may lata ti paggastusan dito? Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dita sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kanong trabaho yung sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kamay ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, Wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba guys? Wan, basta dalusan nyo arin baga. Masyana mo kami kada kayo. Papada tayo mga asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kamay ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kamay. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko ha. Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Ensa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibili ni Uncle kada kayo Tung pala nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, kasi ka ito'y unag insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada may dita sango balay. Kaya di ka kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay! Di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maagapa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Ag tinunos kayo ka di. Ag tinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan dagi kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaam mo kayo ito yan, Wan kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ija ili bakay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa ta. Makamuda matan, bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw dangay, enton na orno sandagay jay saksakada. Iso nga makaamuda, nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan dayta iti saritahan nga. Huston sa matja imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na ite kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang dapay kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan tayong kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw, iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklatan ti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay,
Anyat mabalin ko ngay. Awagang mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta ah. Anya? Bali kala bali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga road. Alan awagan mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, iti napanalawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anak kapsot ti matak, agpaiglasak ko nam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya abulsak mga ipagbagam, nakapsot ti matanak ko nam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingka tumarot ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agipaw itag-iti kwartang aramatin niyo. Ay wan ka ba guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko nam. Ibagam magpipilayak. Ay wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti pawit mo Tanay, natukol ti may saasaka ni Insya. Anya! Abay na to, Carl? Jak mo sumanursur tumit abakbakitan. Sobramat ibagbagamot, Maria. Agtan na kalakati. Tapno nayunan na ti pawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam amakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay kan, uwan gayam ka ba guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agkakanamutan ti sakit na? Uwan ngarod ka ba guys? Matay samot tan iti babiait. Anya! Di mo masubsobran ti bagbagamot, Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am di ta kalendaryon Insa. Domingo man no bigat, Maria. Awagan tanto man di kabagis na ija abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta ang makadlaw day jay? Dinuminggo tamutan nga agsildaw. Saan? Imbagamot na masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, tasikamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak na-stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak ba't na makisarita ken kuana kabagis? Sige magkamo ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan na. Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam ka naglaan ti lutaw. Agluto ka mati ka nam no kaya mau. Anya? Ante Insa, Ante Maria, ayan nyo. Ni, apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, Ante. Mapanakman lang ni Jessilida. Ala! Nakaturog kayo, matante. Hoy, agriyan kayo, aldawan. Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awan pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak magkaanakan. Nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakitan. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raw. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no umisbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, Ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, Ante.
Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami ba't laang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impawit ni kabagis ta. Ada ije bagkaw ije silid, apay aya? Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan di kwarta ka ta. Ha, kasta aya? Sige. Italaan man nga da piyesta Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka baghes? Wala ka bagay. Kano maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararami danda ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kan nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang aming itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka da kwara. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basta ano't kwarta na ka bagay. Tutupak ha? Ay, uray siya ka. Ngam no ada gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka bagay. Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung ararami danda. Naglok mat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mat na ito yung nagtibalay ni Angkal. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria. Apa nga ito ka nga nagida? Kan, asino dada ka ida yung alakay? Ay na. Ha? Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi Ngambasit laang tanya. Asino dada ka dua yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Angkal. Saan matla siya? Pati ni Insa. Nadamo lakay dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello kabagys. Ay, Domingo ita. Mabalinti ag sweldo. Wan ka ba guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga ako kusin may kabagys. Sukatan man? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Ah. Basta ako kusin yon, tapumanaw kayo di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang impake ka dagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayo di tabalay ko. Paingay ka ba guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayo. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyan kanyat dito abroad. Pagregregatak ti kwarta dito. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa ilang agtatrabaho at dito Amerika. Tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho dito. Tapno amuyaw. Agbagbagkatak itinatadagsin dito. Anusak. Tapno at damay pawit ko kada kayo. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw ang masakit kayo. Ngam saan magayam. Isugal nyo ti kwarta may pawit ko. Kalpasan na. Nakarugrugit na balay ko. Ken agisangput kayo pa itilalakay dita. Agiinom kayo di na balay ko. Isa pumayo kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys?
impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado Isumot ti mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y kabagais. Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan anakan. Ket pasensyakan Ano sanda kami kaanakan? Wan. Basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayong matan mga ante. Saanon kaanakan? Agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Ket ikarek nga makitinulong iti trabaho dito balayaw. Uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga rod manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanang. Kat kaasi na di damatan inulit ti naramid da. Saan da pa yan na nagapaapa tanalabit, mabain no mabutang da mapapanaw. Takas tangamin ti imbaga kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang kulaang dayjay. Dajak mat ida kabaalan apapanawon latan, tama siya nakadakwada tawan sa bali apapanhanda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mon aya, imbes nga agtinoda, tababakit dalaka nga rudan, samot tabaliktad mot. Tay kunada iti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasat ti panagkabaw dan, tamaawatan dayta, saan mo, takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen. Agam ala, tinapatag, nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, kada kayo amin. Shout out kada kayo amin, amang tartarabay, kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ibasa itak at manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan at tinong. Dear Manang Biyanang, nalaing agdilaw ti asawak. Ngayon ta kumama tilingad itinagan nga ilang. Dilawan na amin amading aramid dagiti kabagyan na. Kan ultimo karoba may pakibyangan na dildilawan. Banaga pa kaungungtan na kanyak no dadduma. Tamasuro na kitikas jay nga style na. Madilaw nati dadduma ngam tibagina kan dagiti mismo nga anak may di na idamay suro. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, muna yun dagita tao. Nagatidog maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magipabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo dahil dyan alalaking. Huh? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bowl abin na babayan. Alaki, yun nga raw, talaga kasta Ha? Kas jay man jay kapsatnan. Mangibabain na gijat at tao. Uray kumano saan da nga apelyedo ti apelyedo o idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak.
Ala, bayam ada bayaw ti mang problema iti dayta. Isu pa yung pakariribukam dayta. Kanakak dayjay. Isu adakkel ti karbengak ang makibiyang kadakwada. Jak kaya ti araramidon da. Ta, iba-abain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yung timay papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. Ha? Maipapaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na ide nagiinom da. Anya? Da. Haday, suda man na intili na unting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwan na na, anya pa ngay. Amo yung matan dito lugar tayo, lima payag ti daga. Ha? Magibabain day taataaw. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jemad nga talaga ti ugali di kabagis yaw. Iso ngay bagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay. Di na kiramraman dita. Tasaan nakateraw. Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat man ni pudi di abroad. Asinaw. Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sa bali man ti boyfriend mo aya, Carla. Wan nanang, imbre ko ni Dario. Nagmadi mati ugali na. Anya? Ay ka, wala. Anwam ti gwapa uno na lasmut ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikog ka kunam. Wan nanang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko. Ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukasta. Amunan, masikog ka. Wan nanang, kat awan na niya man na kanya na. Ay ayatan na kanulata. Na, kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka. Wan nanang. Ay ka, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver nanang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay Tapnuhan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Ay, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay, una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, Wah. di mun samo kaya ti agpautang, Pilar. kuha ngaming nana. Lumabalain, diyak ko maagpautangan. Tan nakadupay ngamin tisan ang nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya. Adu, nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakala na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman nak. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurok la sa nga ribaw. Wana, ngam nakabaybayagan da nga utang yun nana. Hey, agtal na ka. Saan asyak ti pagpupudutan masingiran? Dagitay dadadakal ti utang na ti singiram. Napay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita? Ni Berlin aka-anakam nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, auntie lang. Nakaumay kayo, Met. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mo ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mo tinakamarangmang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain.
Eh, kuanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababay, tikas na nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Adan nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Ante, kita nyo mabasit atanay. Ado, ti maibabain itikas na nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan nyaw ama ibabain. Ingkanto agbayadan iti utang wow. Tapno saan ang nakamarangmang di apilyedom ijay listaan ni Pilar. Kababain! Uwan, auntie. Mapanak to into nagsweldo ah. Hello, napintasan na nang ko. Ay, nabartak ka man ay. Sige, sige. Padasin da nga ang tanda. Agwalak man eh. Malala, sumra ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan eh? Daro mo anak mo't lang. Umayak lang, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Anwam tiburias. Tara ka na nga. Agtara ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilakaw. Bayadak to malang no makalako ako to iti babay ko. Nalan. Kwartayon, nanan. One kwarta. Ikandak. Uno buong agtisarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, uno buong tawa. Ay, na. Anak ko, sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kahit nangalaam nga itintid mo a kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter day. Bayadan nanto kanumulaeng sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Tami nakigawan na, itid mo mo amin. Kahit nagdadaal mo nga rab no jak ikan. Ornongak day dyan paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto kanumutlaeng intun makalako iti baboy. Ta igatang na kanu iti buryas dayjay. Agtaraken kanaw iti baboy. Patpatsyamay. Kasladi ka pala na irwa mi dyan anak mo. Anong mabartag? Tila'y bagbagana negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Una man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel ti flight na. Anya. Kahit ti amati si Kugmaw. Saan na nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun man dadya nga tao. Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok. Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to kano. Ngam urayan mi palang nga makapasngayak Lalaki. Sapay la ko mga road, ta maipatignan taw ti anak mo. Lumabasak pa, ay andi ilang. Ay, mabit man laang, Sharon. Ha? Apay ka di, ante? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Uwan, ante. Inal daw nga ro titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, ante. Ay, awanin sa balay, master kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Awan dili ka di sa maya. Ante. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nula, ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, ante. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika, Sharon,
Ante, Ala, pumanaw kay Jay. Tas sumapol ka iti sa bali ang pagtrabahwam. Ibagadan tuki di na pulit tayo tilalakaan na babae. ay saan mo't ante? Basta pumanaw kay Jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant wine. Di ka manggibabain kunak na Pilyong mo't atay disinti ang pagtrabahuan. Tapno di na ibaga asisikaroden ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedo mita. Isu adi ka mangibabain siya raw. Huwad. Nangag ko amin ngayong bagbagam iday ka nakam itay ilang. Kahit, kanya kumaita, no, nangigmaw. Ada problema. Di ka lagbay, di lang pakibibiyangam. Biyag da tayo jay, inka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay, saan Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Baka umakatinaw. Day talamang tugtog nga kanya tiar aramidam bay. Awampay na po utak kimampi ka mo kanya. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunod ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makibrang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas ton ti akim ko kas asawa. Para anawa, iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di taba ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema ako na. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay! Masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay na kasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumo Gina nga maid. San nga pampanunaw? Ay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak manan no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apa nga min ay atila pakibibiyangan bakal. Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak dayjay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idi balasangak ti apilyedo da. Isu nga awan sabsabalay. Kay oray man. Adamot dagiti dadakkel na amang problema iti tayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jak makibiyangan. Ay, ti dandanagak nga men kadjay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto ang malnuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakil na. Ay apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw tinaskin na problema dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo akakaanakak. Ay ina, pasig damot amin a papaanawa. Na? Ay, sige. Dahil naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mang Pet. Ay ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo na hinday ta nga asawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumday mismo nga anak na.
Di naman nga rin madilaw walo may suraw. Diti ka diti balay da, Carla? Ah, ay Wayne. Apay, anyat masapul mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ta anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni turuar tinalada nyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ta anak mo. Awanan kay tibayin. Anak ko. Sus, kabilin damot di anak tabakal. Umay ka na, tatulungan ta ti anak ta. Naglukon day ta babae. Sino nga man di ang babae? Apa pinaruan mo ni Carla? Kadi mo maam mo na yan. Ay, na po. Basta umay ka na tayong tatulungan day anak ta. Bagbagan nyo tanak nyo. Agawit ti asawa. Ha? Nanang. Hindi kaya tasawan day to'y Carla. Sino day jaya babae? Asawa tinubyok. Anya, kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Wananang. Sorry. Pakawanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, purjawsa. Rumwaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay ka. Sumriktan di ta balay. Tarasam. Ilang. Agrobot ka. Intakitaan ni Riyong anak tayo di presintaw. Anya? Apay nga dahi di presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays. Tanagtakaw iti motosiklo kin alahat. Anya? Bakit? Nabalo din tanak ta. Awan maramidan tayo. Tanakabasol mo't ngamay. Kat nimot Carla. Agpasangayan iti mabiit. Ay, Anya. Nagabalo nun ti lalaki nga anak talakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Anya nga rin ngay. Adalitan. Awan maramidan ta. Basol damit lang nga. Adi damit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin alasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo mo kadakwada. Iso nga ron ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano daddo mapay akakabagyam. Takas day nga ron dagiti anak tabakan. Wanod lagay sadag. Nyakon makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababait akon. Wala. Dagiti kid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nayon na paikid di pakariribukam ha. No pakibiyangam amin makita mitaglawlaw mo. Pundot ako namlakay. King ado, ti may bagbaga, dagiti kakanakam ganyan ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto ta dagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw, wan no maisuro ita. Gusto nga rodo na. Nakaro ka ba? Alabayam, nakto agkid daw iti pasensya kadakwada. Lakay. Mababain ako na talaga. Manipo di din, nagbalina na naulimag ti asawak, gaputa na amiris na dagiti madi nga aramid na. Manmano na rumwar iti balay me kat sana nakasitisigo da masapsapa rumrumwar, amapan makimarmarites. Kat tilangan na po kumitayan ti atensyon na tanapan nagtrabaho ti anak may iti sabali a lugar. Kat da kami ni ti asawak ti mga aywan iti apo kume. Alakastan ti pagayam mo, Tinong.
Pagayam tinong, pagyamanak, ting ka pa nang ibinglay, iti kapadasam iti biyag. Kat maragsakannak, tanagbalbali umatlahing ti asawam. Awam mga min premyo na amapan makibibiyang iti sabali ataw. Ngamno apay nagagut amapan mang dildilaw iti aramid dagiti pada na tao. Pudno jay kunam, umanayan dagiti anak yo a problemaan ti asawam. Di nayunan pay, tay sumala ti marigatan nga agparikot, ti parikot ti sabali. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tinong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos dagnina, kada kayo. Amen. Hello gagayam at timanan ti gayam yo, Jenna Almoite mga kaka makas manang biyanang. Kan ti pudpudno akin ko kway ti drama biyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngayon kay panagbuibuya, ken panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa Julia, saan na pud no nagantintay patangatang drama ita. Ngamsakbay na makablaaw mampay, da Uncle Soto Almoite and family, Ate Veronica Antalan, Kuya Vidal Antalan, Philip Antalan and family, Ate Virgie Ramos and family kan ni Insan Jerry Ramos. Salamat unay itinabara pa ng pasangbayo kada kami dita ang Batali Ramon Isabela. Kasi manti ko na ni Kabsat Julia. Dear manang biyanang, aklo na kanabulsa kak kanaya taurag dadata nga adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawanan yaman na kanya. Dahito inlanad ko kapadasak katirugik iti addaak pay lang iti abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyek ka. Ajak man amoy kinahit nga uyak. Di mat may kikak. Moray ang tumarak, isulat tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga nga agpa-check up ka. Ngam di mo mat nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, Wan. Ay, alaman nga raw. Diyak kumakayat kag pa-check up ng ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka ba ka? Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramide. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Mabit lang anyat kayat yung merienda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Nagsasangaribo pa. Pinawitan nakakadimanan ni Julia nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yaw? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusa, iti kwartayo baraw. Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kami ka ni Julia. Apayakas na ng sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintar aramidam. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mi mat nga agasawa ti ususarat. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga adotisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi tam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amerienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya, ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawi kayo. Hello, Julia anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang,
Uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laang anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti store nga agpay-pay-pay iti sagsasanga ribu a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanaw a iti store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na na aya. Nabayag nga may na di uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak! Ha! Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni Istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguy-uyak na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyak na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw daytaa anak ko. Wan tay limlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala, nanang, tani. Adda pa'y aramidek. Baliwan tayong tumanong tiag sarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta ka? Huli asawa. Kagat nga po klauna iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Huli bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayan. Ha? Mapay ay alakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak to. Anya cancer ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na. Mga muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak latan ati papatay ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta agimbag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Ay. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ni may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan ginton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman ako na ka. Asawa ka. Isu arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rodwan. Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Oras anan. Mungkin amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papangkanyak. Ugad? Kasano ka nga Rodon nga eh? Mga alaklangan na kitang danan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ti makaamo. Ala nga Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nagpakadanagan dito. Basta ada ka doa. Awan problema. Mga laki kag bali na babaunan ta. Sige nga Rod lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da Istong lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kini balay da. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan, taawan ka lungarod mga sikaso kan ni Istaong. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha?
Kasla nagsaranta mo iti dinapanak ijay balayda. Ngam iti nakita nak ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita kay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan kilangan Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasao. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngayon Tagaano nga talay siya babae Diya ka mau. Tajak pa'y ngamin nakasarita. Ang palot putik tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, nana. Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababa unayn. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang master ka, nana. Manot taon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, api anagado damdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo anaimbag, balasang ko. Ay ayan mo. Igawan man. Ngay magisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wan. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay Agasam man. Naka-short pant iti nayulol. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Apay katos ka nga Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot na jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apengkem. Taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akaslasaan ababaunan. Iti panagkitakin ko na. Ngala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod, takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang. Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Kan kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday tanay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. Adda iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang. Di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day di makisugal. At David din sa may anak ko. Ipuruwad kuntukin ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko ikiparikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday tayo forward na kan ka video, di mo kumaik ka niti sa balya kay papananday ta.
Talaga nasingad kami ni Tibabaunan ta. Kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Ita na makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaag? Ay hawanan Hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabiit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti paragsugal ko no daddo Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samay jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak lang nagpaiso di tiyanda. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyan mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dyan babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong lata, nga uray masikugay. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kuma atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siya nga ron. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo. Kumusta kan, Istong? Julia, andakan. Wen, kumusta kan? Kasta, marigrigatan. Anay ko. Ne. Apa nga yung kalaat na naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti. Tumagdari ti mabayag bakit. Ako, piti parukong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa langinan ti apit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Limok magkamit. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikan iti ko! Agkalakagsamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa sao, Istong. Sino tayo, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay, babaw nan tayo dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga ta linuko na piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatanaka-anaka kun, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan ako nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasarita ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakak ti amin kan kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan ako mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka, madanggan! Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na! Tas siyak ti asawa na! Iso apo manaw kan dito'y balay si ka babae! Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag.
Tay isuti asawa. Isuti ay ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga all bodies tong. Di mo matakdaran dagiti nagadua karim kanya. Julia, apay, di ka mabutang nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay at ti asawak na nang. Diyak ka ba ilan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak na nang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak kao. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Angam di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat ti makaamaw. Pangeding mo na ita. Ket naan yan to ti ibungan na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daimbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibos ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapunam. Uray, 3,000 ano adla. Kapag gatang kumot na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas tatilangam nga imay dito'y balay Julia. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawin. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Namdimot nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan na. Amang ano na bartag. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin ka aya, Julia? Ay no siya, mariknak no da sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay ko mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napnapan namin ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak mo na yun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ura ipupok na kundi ti balay. Di ako narum-rumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? At dapay kwartam dita. Naibos ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmat ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana pala, takas la anak mumutan na gijay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ng kasta ka pa. Hindi mo mutam mo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Wano, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu.
Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stong. Sapay la ko matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka ditoy. Akim balay iti daytoy Istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim Istong. Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatak. Kat na agdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Diyako nagiskandalo iti daydagon daway kan diyako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak, uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabannugak metten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinang isukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar. Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamatlaeng kat nakaptan iti nadagsa na sakit ni Istong. Ideawanan mangtulong kan kwa na agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan, tigayam mo, Hulya. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day ta kapadasan, di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you, Manan. God bless kada tayo. Amin.